Diama, igitondo kiza, igitondo cy'umugisha. Urakaza neza nanone ku muryango DACCO Sport ya YouTube uyeza amakuru sport umunota ku munota. N'amakuru meza kandi agezweho, amakuru yo ni menshi cyane, many updates. Uri kubona ko nta kuruhuka gusinza byo twabyibagiwe. N'ibyumweru bibiri bya nyuma bya America to transfer. Nukuvuga ngo rero amakuru yo ni menshi cyane, ariko uyu munsi ugiye kujya tuyahera ku munsi wa Enzo Fernandez. Murabizi ko Chelsea yarakaniye, yarasizoye iterabwoba ryo ni ryinshi byataye kuri Enzo Fernandez umuryango w'ikipe ya Manchester City. Tugiye kuganiraho gatoya kubwiraho situation igeze kugera kuri isaha, nakubwira kuri Ferran Torres, ndibuze kubwira kuri bita Rodri, Tijjani, ndakubwira kuri Savinho, ikindi aza kubwira kuri Macallister, Badiashile, Mika Agot umuryango w'ikipe ya Paris Saint-Germain, Kuti Romeo. Ubundi tuze gusoza kuri ayo makuru. Ikindi turibuze kugira tuganira gake gake kuri bita Macallister ku makuru yatangaje kugeza kuri zino saa. Cyo nagusaba rero kora subscribe, kora share, kora likes, ndagusaba ko usiga igitekerezo cya muri comment section, fungura notification kugira ngo ibiganiro bijye bigera kugera umunota ku munota. Ikindi kuva ku munota mbere ugiye ku munota wa nyuma, kubera ko nibyo byasaba byatari. Reka rero twihuse cyane twanzike tuyahere ku makuru yo bita Enzo Fernandez. Uyu munsi no munsi wa nyuma, amasaha batanze agiye kurangira saa moya hano mu Rwanda, saa 11 mu Bwongereza, nibwo Enzo Fernandez Manchester City biribuze kuba bijya hakaduma, kubera ko Chelsea yateye ubwoba, yabwiye ikipe ya Manchester City yuko ntiyiteguye kuzongera kugira ikintu ivugana nayo mu gihe cyose ikipe ya City itari buze kuri uyu munsi wo kuwa gatanu ku isaha saa 11 zo mu Bwongereza, saa moya zo mu Rwanda, ngo itange miliyoni 120 z'amapaundi kugira ngo babashe kwirukana Enzo Fernandez. Babwiye Enzo ngo ntago twifuza ko turi buze kuba dukora iyi transfer yawe mu minsi ya nyuma, turifuza kumenya niba urinda gusohoka ugasohoka, tukamenya ikindi kintu cyo gukora inyuma yaho, cyangwa se niba utari busohoke nabyo tubimenye. Icyo dushaka gukora, dushaka kwereka ko ntago turi bukuzitire, ntago turi buze kubera imbogamizi cyangwa tukubangamire. Manchester City nitanga miliyoni 120 z'amapaundi muri aya masaha twatanze, iri buze kuza igutware. Ariko nanone mu gihe cyose itari buze kubasha gukora icyo kintu, ntago bizaba bigikunze, bizaba birangiye. Xavi Pastor, kampani ya Enzo Fernandez ndetse na Manchester City muri rusange, ejo kumugoroba bakoze ibiganiro bikomeye cyane bareba iyi transfer, ariko babuze aho bahuriza. Bikomeje kugenda bigorana byatari kugeza kuri saa rero, nta bid, nta proposal, ariko birashoboka yuko mu masaha y'imbere wenda hari ishaka kuza guhinduka, ukabona Manchester City iraje ku table iravuze ngo 7 million 120 million pound irazitanze, iravuze ngo tujyanye Enzo Fernandez. Ari kugeza kuri saa rero City ntagiraza ku meza y'ibiganiro, ntagiraza ku meza y'amafaranga ngo irekore zira miliyoni 120. Ni nayo mpamvu mbwira ngo uyu munsi ni umunsi munini cyane kuri Enzo Fernandez, no munsi wa Enzo Fernandez, ni n'umunsi ukomeye cyane kuri Enzo Fernandez na Manchester City, kugira ngo barebe niba koko bakeneye umukinnyi Enzo Fernandez, barebe niba bari buze kuba bamugura kuri uyu munsi, cyangwa se niba biri buze kuba birangirira mu magambo Enzo Fernandez akaba ari buze kuba stayinga mu muryango w'ikipe ya Chelsea. Today no munsi Enzo Fernandez, Chelsea, Manchester City. Iyi Chelsea yafashe umwanzuro ukomeye cyane, ni no kwereka abakinnyi bamwe na bamwe yuko ibi ngibi bitari ngombwa cyane, baba bagomba kumva n'icyemezo cy'ikipe. Aka kanya rero dukomeje gutegereza turebe umwanzuro Manchester City buze gufata kuri miliyoni 120 z'amapaundi ya ikipe ya Chelsea, aho biri buze kugenda biza kuba abigana. Today no munsi wa Enzo Fernandez. Ferran Torres, nyuma yo kumara iminsi adakora imyitozo mu muryango w'ikipe ya Barcelona, aka kanya ikipe ya Paris Saint-Germain, amakuru azamuka cyane kuva Fabrizio Romano, yemeza ko uyu mwataka ukomeye cyane watsinze igitego kuri finali cyafashe Espagne gutwara igikombe cy'isi itsinze Argentine, aje asimbuye, yaje kuba uyu munya Espagne yemererwa n'ikipe ya Paris Saint-Germain kuri miliyoni 50. Paris Saint-Germain ngo yemeye kuba izishyura, bemeranyijwe guhindanya amadokima ndetse n'ibyangombwa byemera uyu mukinnyi bita Ferran Torres kujoininga umuryango w'ikipe ya Paris Saint-Germain, yamaze kuba bihererekanwa. Kugeza kuri saa rero uyu mukinnyi ari flyinze, yagiye mu Bufaransa kujya gukora ibizamini by'ubuzima ndetse no gukurikirana ibindi bikomeye kuri transfer ye kugira ngo bize kuba birangira. Ferran Torres rero yavuye mu muryango w'ikipe ya Barcelona, yajoininze Paris Saint-Germain, yifuza kuba yamusimbuza uwo bita Goncalo Ramos. Ferran Torres rero reka twimufurize amahirwe masa mu muryango mushyashya agiye kubajyamo, dore ko yanze andi madiru yose ayo mu Bwongereza, ayo mu Butaliyani, ayo mu Barabu,
aravuga ati Paris Saint-Germain ni ikipe ifite umurongo mwiza, kwijoininga rero nta kosa naba nkoze, reka nje kugerageza ubundi buzima bushyashya, dore ko uyu mugabo yarasigaje umwaka umwe muri Barcelona, ariko ba DACCO bakaba batari barafashe umwanya ngo bamwongeze amasezerano nk'uko byifuza. Ubu rero kugeza kuri saha DACCO ndetse n'abashinzwe transfer mu muryango w'ikipe ya Barcelona bamaze kuba baprovinga cyangwa se bamaze kuba batanga green light ku mukinnyi bita uyu Ferran kugira ngo joining ikipe ya Paris Saint-Germain. Rodri Cascante bikomeje kugenda bikomera ku mugoroba washize nibwo twamubonye ari mu ndege bisanzwe, is humble man, nukuvuga ngo ni umugabo wicisha bugufi, ni umugabo udakomeza ibintu. Yarari muri rutemikirere uyu mugabo ari kumwe n'abandi bagenzi basanzwe, arangije ubundi ari kugenda agiye muri Manchester City, gara muri Manchester kugira ngo aje kurangiza ibyo ari gusabwa byose. Nuvuga kugeza kuri saa rero Rodri Cascante transfer ye muri Barcelona irateganyijwe. Barcelona yageze kuri miliyoni 60, ariko Manchester City yatse amafaranga arenze miliyoni 60. Baracyari mu biganiro, ntago ari kuvuga ngo wenda ngo ni ya transfer bivuga ngo babikora gutya ngo nukuzuka ngo tanga 60 ngo cyangwa utaya 70. Oya, baraganira ku meza bakicara bakavuga nuko bagomba kubigenza. Ni nayo mpamvu idiri bigomba kwita igisaba umwanya kugira ngo irangire. Ntago ari ibintu bya gakondo ngo wenda ngo biri traditional, ngo ni ibintu by'umuco byo ngo wenda ngo umukinnyi ngo agenda gutya, ngo ni ibintu ngo byubatse gutya. Oya, ni biganiro bikarwa hagati y'impande zombi, umukinnyi akaza kwemeranya n'ikipe agiye kujyamo, abamushinzwe bakemeranya n'ikipe agiye kujyamo, bakemenya ku biciro, bakemenya ku byo azahabwa, ibintu byose muri rusange kugira ngo asohoke mu muryango umwe ajya mu wundi. Ni ukuvuga ngo rero iki kintu kirimo kirakorwa kugeza kuri saha kugira ngo Rodri Cascante aze kuba joininga ikipe ya Barcelona. Kugeza kuri saha rero Barcelona yiteguye kuba iri buze kuba izamura, nubwo iyo bita Manchester City yatse miliyoni 80, ariko Barcelona ngo iritegura kuba yava kuri miliyoni 60 yari iriho ikazamuramo gake bakagira aho bahurira, ubundi Barcelona ikabasha kwegukana imyaka 30. Rodri Cascante akajoininga Barcelona avuye muri Manchester City. Twirukaza cyane rero Tijjani tuya muri Manchester City. Tijjani ni umukinnyi wa pushinze kugira ngo asohoke muri Manchester City. Uyu mukinnyi ikipe zo mu Bwongereza zamushakaga, harimo Nottingham Forest iri yakomeje kugenda igerageza, harimo Newcastle yakozeho ariko isa nkahiye, iravuga ati reka tuye tubyihoreho gato ariko tubijyane gake gake. Aka kanya rero Kadisia mu Barabu miliyoni 61. Ikipe zombi zaremanyijwe zihinduranya amadokima, hari hasigaye Tijjani yo ku mugoroba washize nibwo yemeye kujoininga ikipe muri mu Barabu uyu Muholandi Kadisia hariya mu Barabu kuri miliyoni 61. Uyu mukinnyi rero agiye gufata rutemikirere nawe yerekeza muri Saudi Arabia Pro, agiye gukina mu ikipe ya Kadisia hariya mu Barabu. Uyu mugabo rero Tijjani wari umaze umwaka umwe nyuma yo kuva mu ikipe ya Semira ajoininga Manchester City, bije kuba birangira rero asohotse mu muryango w'ikipe ya Manchester City yerekeje muri Kadisia mu Barabu. Umushahara ngo ugiye kuba mwiza cyane, ikindi kandi ngo ibyo agomba kuzajya afata muri Kadisia ngo nibyo akadasa. Rero uyu Muholandi wo bita Tijjani yamaze kuba yemerera Kadisia nawe kuba ajoininga, dore ko rero wari ufite umwanzuro mu biganza bye byo kwemera niba ari buva ku mugabane w'Uburayi cyangwa ari bugume ku mugabane w'Uburayi, atari buze kuba ajya gufata amafaranga batangaga muri Kadisia. Savinho ni inkuru ikomeye cyane. Savinho yakomeje kwanga gukora imyitozo mu muryango w'ikipe ya Manchester City kugira ngo ajoininge Tottenham. Savinho ubwe bwite arimo arapushinga ashaka gusohoka muri Manchester City yerekeza muri ikipe ya Tottenham Hotspur. Roberto Di Zerbi niyo prioritaire ye ku ruhande rw'iburyo. Uyu Savinho rero barimo baratangaza ko muri Manchester City ngo ararwaye, ngo ni ari ill, ariko ndakubwira yuko uyu mukinnyi ku giti cye imbaraga zose yazisize mu gusohoka muri Manchester City yerekeza mu muryango w'ikipe ya Tottenham Hotspur. Kubera iki arifuza kubona umwanya wo gukina, kandi muri Manchester City yarawubuze. Arifuza ko batayigongera kumugumana akine muri ino sezo, kandi atari buze kubona umwanya uhoraho gukina. Nayo mpamvu rero Savinho akomeje gupushinga avuga ati ndifuza gusohoka mu muryango w'ikipe ya Manchester City ajoininga Tottenham, kubera ko Tottenham Hotspur iri kunyereka ko muri projet yayo ngomba kubona umwanya kandi uhoraho wo gukina. Ni nayo mpamvu rero Savinho imyitozo ntago ari kuyikora, yamaze kuba yemera kuba azajoininga ikipe ya Tottenham Hotspur uko byagenda kose. Kugeza kuri saa rero Savinho ari gupushinga yifuza kuba ajoininga Tottenham Hotspur. Uko bigende kose Savinho yakomeje kugaragaza ko yifuza kuva muri Manchester City
yerekeza muri Tottenham Hotspur. Roberto De Zerbi rero igihe cyose City iribuze gutangira umwanzuro ivuga ngo twemeye kuba twagurisha, kugeza kuri saa impamvu Tottenham itarataka nuko City itaravuga ngo dutanze green light twemeye ko muvugana n'umukinnyi ngo tugurishe. Umukinnyi we hagati y'ikipe ya Tottenham n'umukinnyi baravuganye na person time zarangiye, aho muyisigaye ni green light iva muri Tottenham muri Manchester City yemerera uyu mukinnyi gusohoka muri Manchester City muri Tottenham, ubundi ibiganiro bitangire ku mpande zombi n'amafaranga yemezwe fi, ubundi uwo bita Savinho ave muri City ajoininge Tottenham Hotspur. Tottenham aragaye umukinnyi wenyine yifuza Cody Gakpo, nawe Roberto De Zerbi akomeje kugenda mureba kandi cyane nuvuga kugeza kuri saa mu gihe cyose Liverpool izabivuze ngo twamaze kwemera yuko Cody Gakpo agomba gusohoka muri Summer Mercato. Ikipe ya Tottenham Hotspur irataka abakinnyi babiri Cody Gakpo ndetse na Savinho, ubundi ibasinyishe yinjize Ibrahim Mbaye, yinjize no bita Rodri Barcola nkuko bikomeje kugenda bivugwa mu muryango w'ikipe ya Liverpool. Inayo mpamvu rero Tottenham Hotspur ushaka kujya kubona muri iyi minsi ya nyuma isinyishije abakinnyi babiri Savinho ndetse na Cody Gakpo. Nukomeza gutegereza mukareba uko biri buze kugenda bigenda, gusa natwe icyo tubereye ahangaha nkuko mubona ntabwo turi kuryama, turaza kugenda tubagezaho amakuru ku makuru ko biri buze kugenda bigenda. Cody Gakpo, Savinho bombi on the verge bashaka kujoininga ikipe ya Tottenham Hotspur. Roberto De Zerbi nawe yakaniye cyane ku ruhande rw'abakinnyi nabo bakaniye cyane ni transfer tugomba kuza kumenya uko zibuza kugenda zimera mu minsi iri ugende ikurikiraho. Tukira mu muryango w'ikipe rero ya Liverpool twatunyarukiyemo gato kuri Cody Gakpo, reka nkubwire ko bita Alex Macallister. Uyu ni umunyargenta umediateri uri gutera Liverpool muri iyi minsi. Ni nyuma yuko ngo ikipe ya Liverpool ntiyigeze muganiriza ku bijyanye no kongera amasezerano kugeza kuri saa nkuko papa we Carlos Macallister yamaze kuba bitangaza, ngo ariko nanone ngo nta biganiro biri hagati ya Macallister ndetse na Carlos Macallister nyine mu agent na papa we baganira ku bijyanye no gusohoka muri Liverpool. Ngo ijyari bafite contract igeze 28 baracyafite imyaka 2 ya nyuma. Aka kanya rero Alex Macallister ngo agomba kuguma mu ikipe ya Liverpool aka kanya, ngo ntabwo ibijyanye no kuba bazasohoka muri Summer Mercato byigeze biganirwaho, gusa ngo Liverpool ntabwo irabegera ngo ibaganirize mu kongera amasezerano mu gihe cy'ikipe ya Liverpool cyangwa se mu kuba bazasohoka. Igihari rero Carlos Macallister yamaze kubatangaza kuri kuko Macallister ntabwo arigera aganizwa, gusa ngo nta cyemezo bafite cyo gusohoka muri Summer Mercato muri Liverpool kubera ko ntabwo bigeze babiganiraho hagati yewe n'umukinnyi Alex Macallister. Benoit Badiashile nyuma yuko Trevor bagiye muri Como, Benoit Badiashile n'umukinnyi ukurikiraho mu muryango w'ikipe ya Napoli. Benoit Badiashile bigeze ku musozo, bigeze ahantu kure ku nizanyo kuri miliyoni 3, ikindi miliyoni 1 y'ama add-ons miliyoni 27 kuri uyu mukinnyi Benoit Badiashile mu mwaka utaha w'imikino, mu gihe cyose ikipe ya Napoli izaba yashimye imyitwarire ye kandi yumva yamugumanika mukoresha. Aka kanya rero Chelsea bari mu biganiro bya nyuma kugira ngo Benoit Badiashile aze kubasohoka. Ndagira ngo mbigusubiriremo ni miliyoni 3 ku ntizanyo, n'imwe y'ama add-ons mu ntizanyo, ikindi kandi miliyoni 27 kuri umukinnyi Benoit Badiashile muri clause ivuga ngo mu gihe tuzaba twumvikanye ibintu bikagerwaho. Ntabwo ari itegeko, igihe cyose ikipe ya Napoli izaba yashimye akora babigeze kuri amwataka Hoyland kuva mu muryango w'ikipe ya Manchester United, izahita isinyisha uwo bita Benoit Badiashile mu mwaka utaha w'imikino. Bamwita Mika Gods, uyu ni umuwinga w'ikipe ya Ajax. Ikipe ya Paris Saint-Germain imaze iminsi iri kumwirukankaho cyane, ibiganiro ngo bigeze kure rero. Uyu mukinnyi ngo arifuza kujya muri Paris Saint-Germain. Ikipe ya Ajax yiteguye kuba yagurisha. Paris Saint-Germain ikomeje kuganiriza umukinnyi ndetse n'ikipe muri rusange kugira ngo barebe ko Mika Gods bamubona. Ni umuwinga macacaro ufite icenga ritabaho, n'umuhanga pe. Niba mwarakurikiranye highlight ze mwabonye ko ari agakinnyi kaza umupira byatari. Uyu mukinnyi rero ngo Paris Saint-Germain
irifuza kuba yamwinjizamo, dore ko yatakaje abakinnyi benshi batandukanye. Ni nayo mpamvu iri kwifuza kongeramo abandi bakinnyi. Mika Gotsi rero ni umukinnyi umwe mu bo Paris Saint-Germain bigomba kuza kwinjiza nyuma y'uwo bita Ferran Torres. No gutegereza tukareba aho bibuza kugenda bigana kugeza kuri zino osaha. Twihuse cyane rero turimo turanasoza. Jordan Spencer yamaze kuba joininga ikipe ya Inter Milan kuri miliyoni 35. Ikindi kandi uwo nakubwira niko Kuti Romeo yafashe rutema ikirere yageze muri Atletico de Madrid, ahagiye kuba akinira ikipe ya Atletico de Madrid mu mwaka utaha w'imikino, agiye gusinya amasezerano maremare. Ikindi kandi agabwa n'umushahara mwiza kuri miliyoni 40. Uyu mu defenseur rero Kuti Romeo imyaka 28, uyu munyarjanta yasanze El Chiro mugenzi we munyarjanta muri Atletico Madrid hariya muri Espagne. Dusoza cyane rero, Michael Carrick yamaze kubatangaza ko iyi saba Mercato barokirise neza, kandi bakoze balance mu ikipe yabo, kandi bakoze recruitment bari bakeneye, ngo ariko baracyasigaje kugura abandi bakinnyi babiri muri Manchester United. Ni ugutegereza tukareba bagomba kugura Michael Carrick ari kuvuga. Ikindi kandi ngo biteguye kuba bazakora ikintu kiri special muri uyu mwaka gikomeye cyane, nk'uko amagambo ya Michael Carrick nk'umutoza mukuru wayo yabyivugiye ati uyu mwaka tugomba gukora ikintu gitandukanye, tugomba gukora ikintu kidasanzwe muri Manchester United ku bikombe. Ikindi kandi yongeyeho nuko uwo bita Rashford ngo agiye kuzana ngo ikintu kidasanzwe, ikintu ikintu kitari gisanzwe muri Manchester. Ngo ni umukinnyi yizeye, ni umukinnyi azi kuva mu buto bwe, ni umukinnyi azi imyaka myinshi cyane. Rero yizeye ko Marcus Rashford muri Manchester agomba gutanga ibintu byinshi bigiye bikomeye. Ni nayo mpamvu rero in public Michael Carrick yiyemeje kuvuga yuko yifuza yuko uwo bita Marcus Rashford yamugumana mu muryango w'ikipe ya Manchester United. Reka rero mbashimire cyane, nanababwira ngo ni DACCO n'umuhondo mwigi merekere muri bombe diama. Mumasaha football is always my life, na DACCO na Rago. Imana ikomeze kubana namwe, ndakwibutsa gukora subscribe, gusharinga, kulikinga, gusiga igitekerezo cyawe muri comment section. Ikindi ndakubwira ngo fungura notification yawe, amakuru ya sport yo nakagaruka. Imana ikomeze kubana nawe. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista, no bye bye.